ua te a apoli ma le savalinga o le nei tausanga. Ua tātou au lia ma le alofa, ma le anga lei o le sisili ese, ia Samoa. O le nei vai taimi o le olama, le whaonga ina o le interneti. Ua avea ma awala fau ma whai ai, una fesua tai, ma ua avea ma awala o pisinisi, ala manuio, ma tinai. E pei lava o le titania ma le saitu. Ua le lei ai fesua tainga ma awala fa pisinisi. Ai ua avea fu, ma awala ua whaonga ina le ti apolo ma le fili. E la matia ai le nofu le lei, ai maise le ola sa roto. Ua maita wina le whaonga ina o awala fesua tainga. E whaatupu ai le vevesi, ma le feita ngā. Ua le mau se file mo pule ngā nuku, ma lalafanga. Una o nisi o le mamalu o le atunu. Ua la tau whaia le amiu, ma ua tau le anga ina ai suafa o nuku, ma lalafanga. O isi ua la tau whaonga ina, e whai ma au wala sawa ina ai whanau matamaita. Au isi ua whaonga ina e whai ai whainga whaasoli tu lafo. Whaapea o le ale a apa iai le maalusi o le malu, ai maise ai, le tūlanga maasani o le tūlafonu. Ma ua e ai se finga ngalo i le malu, e tau wala atu i le matanga luenga o sota inga, whaamtalanga whaaten kolosi, le a whaia se Polokalame, FAALAUILOA. O le nei Polokalame, le a amata mai savau, ma e whaatino ina mo kolisi umai sa la whai, ma nisi o e ka lesia o lo lata ane i ai, mo mamalu o la tunu, le a fia iloa nei whainga, ma awala ina ia mau ai nei au nanga, ai o se awala e saunga le mu. Pacific Island Forum members have a proud history of working collectively in response to events and issues that have challenged regional security, peace and stability in the past. The Pacific region's current geopolitical and geostrategic context underlines the need for an integrated and comprehensive security architecture, incorporating an expanded concept of security. A stable and resilient security environment provides the platform for achieving the region's sustainable development aspirations. O le sini autu, Samoa wai, ia mataala. Matu wai, matai, whaafea ngai, whaletu wai, saota mai tai, whanau ue, hala maia. O loo taa pele fili, mo le tātou ngaluenga, o le atau wau ina mou atu, ona le tātou whaatala le i lo tātou wala au ina. Pui lo nu, e ka le sia, aina, ai maise le whanau. O le nei FAALAUILOA, o le amataina le aso mua au kuso, se ia o le aso wha au kuso. Mo nisi whaamtalanga whaafsoatai, wala au le lua ono tasi fitu, po le fitu ono lua, o tasi valu fitu. Ia fia lava o lea ua maua foi lea wanoa e whaatasi ai ma le sui o le vaenga a le SAMCERT i lalo le mtanga aluenga o fsota inga whaamtalanga teknolosi ia po le vaenga lea e tali atu i whaalawe lawe e tutupu ilunga o upenga te whaailangi. Leo ma whaatasi atu ma le sunga ia whonuti pa i sa kuma ia awale whaamala malamaina o nisi fo i o ngā aluenga o lo o whaamoe i ai le maasina le neima le maasina fou. Alea fo i vaenga o le mtanga luenga o sota inga. Ina ia manino masila fia lo tato watunu. Ia au nanga ma ngā luenga bloketi o loo wha moe wha atino ale nei fo i mtanga luenga. Mea lea, whatalo whatu i lau sunga whanutini nei tae au ma lole soifua. Whatalo whatu fo i nau tō whamaui ia whatai fo i mole avanoa fo i mwhai ona whatasi nei tae au e so alau pule fo i pe a longo puia li i tato watunu e tu sai fo i manisi o fofuanga nei fo i vaenga o whatatia ia ua lava le mamalu si o tato watunu. Mahalo whaafitai ia.
tanga isa o ia ile sinima fa moe o tatou whelua inga le nei tai au o lea ia le talitonunga o lo o ia inisi o ngā luenga o lo o ta oto mai mo le nā masina fou ai maise o lautou road show ia po o lautou Polokalame FAALAUILOA le itua i le atunu se e sa unua e tau wha manino le atulanga i le mai moa foi mal whaafonga mai Samoa. Whaftai maui ia whatalo whatfo le manu se o tātou atunu o maua maile nei Polokalame nei tai au. O le Polokalame o lo whapena na fuafua mo salawhai i o tā ua o Samoa mataala ia po le Cyber Smart Samoa. O le nei Polokalame fuafua whataunu ina le so mua Augusto ai whai wina le so whao Augusto. O le Anulai tipo o le whaamoe o le nei Polokalame ina ia whapena o na longolongo pui ali isi o tātou atunu ini vaenga tele se tolu mua o vaenga kau cyber security ia po o fianga foi o lo whapena o na tupu mai lunga o whaonga ino interneti o le vaenga lo na lua ia o le pui na le o tātou whanau mai le whaonga ina whale te tau o interneti ia po awala whatekononosi o tātou ia nei vai tau ia malvaenga lona tolu ia whapena fo na FAALAUILOA ele manu si o tātou atunu o pe po fea tono lava le vaenga ai le ngata i leo le matanga luenga mani awala fo i wasauni ai whapena o na li poti mai e totono ia ni ia fianga ia poni issues fo i lo whapena o na fianga i mai lato ia fia ai whaonga ina o social media pe o Facebook ia o la whapea fo i o na ia ini so mātou paanga mai whafo la whapena o na mātou o atu i le whamoe lea pe o le CERT New Zealand ia o le NetSafe ia ma le PICP ia whapena fo i o na tali atu i ni whawhesili ale mamalo tātou atunu o lo whapena lava o na nofu malato ne fo i vaitau e ala lava i a fianga ia po oni issues fo lo tupu mai lunga o interneti ane ngata ile o wala whatekononosi lo tātou whaonga ina ne vaitau. Malo whaafitai i le whaalongolongo atu i lau folasanga le nei taimi. E esel tā ua o tūlanga lea o le whaamalama ina o whesota inga tele vavave. Ia maa wala o loo whaonga ina. Ia ai maise o whaalave e tutupu mai ai i whesota inga nei. Ia ai le ngata ilea o pui inga pe whaafeo na pui. Fonti o le whaamoe la o lau tō Samoa mataala lea o lea la a mata mai le mo tele i salawhai. Ia o lea lava lau whionga maui o le whamoe a mata i salawhai ia o no mai fo lea poani ni issues ia poa fo ni fesilia le atunu o le atu ina mai e tapena i fo lea o se Polokalame mo polu. So e el whamoe whatanu ina fo i o polu ia po o whai unga nei tausanga ia po le amatanga fo i o tausanga fo pato leo le a mata i salawhai ko li si lava o salawhai leo no matou ngā lue whatasi ai ma le matanga luenga o a onga e ala le i le FAALAUILOA nei totono a onga ia o le tae au e whai ai i tamaiti ia po tamaiti a onga po students o le auli i le sefulu i le tasi ana i le tolu ia o la whapena ona wala aulia umai ia PTA ia po mātua fo i o tamaiti lava po so se isi lava le tuma lolo whapena ona fia malama i nei i vaenga tāua ia o le fiafilo o le whapena ona whataunu ina i kale sia o lo whapena ona lata i fo i haonga nei pe o le whamoe lea mau i apa o lo iai lea fo i le nanau ta inga e mai a salawhai ona tapena loa lea o le Polokalame mo upolu ona e whai lava si tele o haonga upolu ia lea la whapena ona o se Polokalame mua lea ia lea la whapena tu ina tu i salawhai ona e na o le fitua o ngal malo ia ai lima o nga ale kale sia lea la whataunu ina mua le Polokalame ne. Lo whaafitai tā ua ia o le whaamanino ina o le vaenga lea ona o te talitonu. E le ai a se isi o le atunu e le o whaonga ina ia fisota inga le teimire nei. Ai maise lava social media o le Facebook ia o le Instagram uma isi vaenga. TikTok ia ua tele ina whaonga e lo tātou atunu o le mea lea. Tā ua i o le avanoa le nei la autou malanga atua i salawhai. Ia anga ia ne fo tātou atunu o mana tua tātou atunu o lea sa unua fono ti
e le na o whāna wā onga e iai le taimi o le au mātutua ia po o mātua ia maso se tasi lava o le tātua tunuu e fia malama lama ia ma fia whaao atu fo sana whaafesili po se whaasea fo lea ua malanga atu ia le tātou FAALAUILOA le al Samoa Matala ia o ina tonu lava e mauailo wa vanoa e tuina atu ai sau whaafesili ia a whaapea fo un tau mwhaila atu e tali atu o ai uma isi mta ngā luenga ia tau te ngā lue whaatasi le whainga o leo tau ngā luenga le fonti o le matanga luenga o leo ono i lātou lea o le law enforcement ia po i lātou fo lea o lo whapenan whamalisia tātou tū la fono ia o le ofisa o le pule whaatonu ona iei fo le Polokalame o lo whapena fo ona FAALAUILOA le pule whaatonu e winga i mea tau online safety o tamaiti ina ia pui mai lava whanau mai le whaonga whaale te tau a wala whaate konolosi o tātou iei nei ia aile ngata fo lea ia lo mtanga luenga wa onga ia ma niso whawhiangainga e ka le sia pe o le e whakasa ia ai ngata leo le e ka le se metisi ia mani Assembly of God ia o e ka le sia ia ngata leo o le e ka le sia katoliko ia o ka le sia la ia lo whapena ona o mai on tu faina ia tusi ia mato te fai mato FAALAUILOA i le fiafi taimi o mai mato Polokalame ma onga i le taiao ma lo whaafitai o le isi tu ta ua Polokalame nei whanati te leiloa po le asau fina ngalo a wā o le ua mai tau ina le nei vai tau ua tele tamaitia o whanau wā onga ua whia i ma telefoni e o lava i whanau ia i lalo le primary school ua ave i ai telefoni e o malatou ia o tele o manino fo i pe o le ase mafua anga tāua ua whaapea ai ona tu telefoni i whanau ai pe e tasi lea vaenga sa o tātou tala noa ina fo i lesi vaenga o le Polokalame lea Samoa Matala mua lea sa wha ama mawhai lava le tūlanga lea o le ave o telefoni i whanau e mawhai ona e sau noa i le vaenga lea fonti manu le ua tai ai i le whaamamlama ina o le Polokalame lea a anga i atu i salawhai whaftai mau pe ona o tā ua le vai mua e o le si vaenga po le whamoe sina o tū lava lea o le Polokalame nei o le online safety o tātou whanau ia po le puipuinga o tātou whanau e reo toi pose lilo Samoa o a wala whate konolosi o tātou iei nei vai tau e tele lava lona o ngai whanau a o ngā mo le whaingolako research ia ele ngata foi lea o lo matonga lue foi male so tau o mal matanga luenga wa onga ia ele ngata lea o Tato National University ia manisi lava matanga luenga e tau whai tu le kako digital transformation ia le online le muro por kako le mele le platform le whaonga tamaita o ngā taimi nei pe ona ia tato ia vai taimi o COVID le sa tu le lava whaonga le muro e access me tamaita o ngā lato mea onga ele mawhai ona mātou tau fia fo ele le ave o telefoni tamaiti a o le mātou ngā luenga e tuina atu ni a wala e whapena ona pui mai ei whanau mai le whaonga anga whale te tau o telefoni whataita inga pe on mātou tuina atu le awala mua i tatou whatatana o ngā mua o le authentication po le two-factor authentication lea o telefoni mai whanau pe whaonga ia facial recognitions ia po fingerprint o mātua e loka i le telefoni ele mawhai lava la on te tala le whanau ia telefoni pe a whapea ele o ia le supervision na mātua po ile te waalun matua e whaisan whiau ia e tātia telefoni lau ia te tau lava la on whaonga ia two-factor authentication lea ele matua e te tala ilan telefoni ina ia awana i whaonga ina whanau ele o ia le matua e supervising al whanau ai maui mātou tele o tau fia le tūlanga lea o le tuina ato telefoni ai mai se lava i whanau o lo i lunga i kolisi ona o lo ia le whamoe o whanau ia o le waa mata ona ka train le officer a onga i le whaonga ina le o computer wa o lo ia la ko computer labs ia lo nga lua whalmatanga luenga whapena o tuina ato o nanga le o internet ia onga ina i whapena ona whaingofia i mea onga whaingofia research o tātou whanau ia pe o se tali atu le lau fasili ma lo whaafitai sau noa whono ti ia lo tātou atu no o le nā ua whaafonga mai a wā o nei mea o fiso o ta inga ma te konolosi ia ua tele lo nā o ngā wā tātou tele o toi fo i tua
wa tātou wā ngai I luma wa sao le soifuanga. Ia ai peita iane, e iai fo iona whaafita uli, o le vaenga tonu ala lea, o le mtanga luenga ni ufsota inga, ia o la tau wia le sunga ya fonti, o la tau tonu ia e tali atu I mo meo whaala velave te tupu I lunga, o fesota inga te le vavave mpo o penga te wha ilangi. Leo whaafonga mai tata watu nuu, ia elena o le mtanga luenga fesota ina, e anga ia tuitua o loo ngā lue whaatasi maisi mtanga luenga, ia pe o mtanga luenga wa onga a fonti, ia o le pule whaatonu, ia male mtanga luenga o leo. Ona o la tonu uma ia, e whaisao uma I tonu o le Polokalame le nei, le Samoa Mātāala le la anga ia tui le motele I sala whai. Ia o le whaanga solonga la lautou ngā luenga, e whaanga solo mo I tu malo, e anga I uma I foi no whaanga ia o la whai ai lautou ngā luenga fonti. O le vaenga mo e tolu ia teams wa vaina I matanga luenga uma nei mamatopa anga mai fafo ia ua whapena ona fo mai le fisosoani mātou te o le roadshow nei pol FAALAUILOA nei o teams la ia o lo taimua ai le a whionga le office sili o le matanga luenga fisota inga I le si team ia whapena foi ona ia le sung le komisina o leo po se sui foi o ia ta imua I le si vaenga ia ai le ngata ia o le a whionga le sui office sili o le matanga fisota inga leo le atau la mua I le si team so e tolu team yo la whapena ona tufa uma ia onga I kolisi maulunga uma sala fai o teams ia o lesi team e amata mai le tuotane o lesi team e o anga I le tuasau ia o lesi roa team e kawaina whasale le anga ma palauli falfa o le wha moe maui mo le tai ao ina e whapena o tui natu FAALAUILOA tali ni fesili a tātou whanau o ngam whaia o ngā e winga I puipuinga I lunga o wala fisota inga I le tai au mai le ivanga I sfulma lua o le tasi le tolu o le ala watu ele ava noi mātua ona e tatau lava ona I eise session mo mātua maui ona I la tau leo le o supervisinga po o lo whapena ona wa aia whanau le whaonga ina o telefonia so uma le ala wa e le Polokalame le I le tasi le tolu ia e whatino ina uma Polokalame ne ia onga mātua ma so se tangata lava o le tuma lo e fia awai I hola kolisi ma walunga lo isa la fai ai se ivanga na ai le fia file o ai e kale sia o whapena ona lautungia le ala mātou te ngalulue ai ma sunga I whawhianga inga ina ia whape ona whaonga ina hola au lotu foi ia whapena ona awhifia umai foi ele na o e kale sia whataita inga o le e kale sia e whakasai whangamalo lea ua e o ia le team one Elena o le mamalo le atunu o lo alala I whangamalo Elena o le mamalo fo le atunu o lo whapena ona awai le e whakasai whangamalo mātou tau sanga ina le sunga whawhianga inga le e whakasai whangamalo ina e whapena ona invite atu maisi nu o lo whapena ona la talata mai tala le avanoa e imponisi fo yo e kale sia o lo la talata ifo ia whapena ona fia awai le nei fo I FAALAUILOA malo whaafitai e mwhai vanti ona e sau noa e FAALAUILOA la ia no fuanga ia lea ua mawhai ona whaamawina o le a whaatino ia uto ngā luenga a vaenga ia tolu po teams ia tolu lea ua vai ia I mo tele sa la whai ina ia sila fia lo tātou atu no ulai mai mo mwhaafonga mai po whea tonu ala le vaenga le la a ngai iai ia e whaafonga I lau tō whola sanga o tō ngā luenga ia o le a whaatino lo tātou motu sa la whai whaftai maui o le whafonga Samoa o le team 1 ia o le awhapena o le aso mua au kuso ia le awhapena ona iai le onga I tumaloa lo Faapitoa o le team o le asolona lua o le awhapena ona iai le kolisia le tuotane ia whapena ona whaatino ina le Polokalame le afiafi I le e whakasa whangamalo o le e whakasa sasina lea o le ao ia I le afiafi o le aso mua o le aso lona tolu o le whapena ona ia I le Amua College ia o le e whakasa samalai ulu ia o le whapena ona ia I le afiafi o le aso lona wha ia o le whapena ona oai I Mata Ae Vave College ia e whapena ona oi fole AOG lango o le team 2 o le whapena o le aso mua o lo
o loo iai ia Sau College, a o le afiafi I le Polokalame Faalauiloa mo ekalesia, na whapena on whatinoina I papa sa taua. O le asolona lua lava le team 2 lea, la whapena ona oi whai sawa isisifo ia po o sa leitu sa lenga, ia o la whatinoina le Polokalame Faalauiloa mo ekalesia le afiafi I le ekalesia me tutisi whai lalo. O le asolo na tolu ale team 2 lava lea le o taamilo mai le tua sao ma sa lenga ma palauli sifo. Ia o le asolo na tolu le la o ai palauli sifo college ia mo nuu mo lo la talata I fo iai mai fo ila lo tau taanga. Ia ale maua soa vanoa I le taiao. Ia o la whapena ona e sui fo le ekalesia e whakasai SALAUILOA. O le asolona wha, I o le whapena ona I team 2 I Wesleyana College, ia po le tu malo ato satu paitea. Ia e mawhai ona susui fo a po FAALA I palauli katoliko le la talata I fo ia le sessions o lo whai ai. O le team lona tolu, o le aso mua o le whapena o palauli whalefa, mai lava I FAALA masili ma le tu malo atoa lea. Ia la whapena on whatau tai Polokalame tai au ma le auli palauli college. Ia o le asolona lua le team 3. Ia la whapena ona I Don Pasco po salolonga. Mo I la tō umolo o la lai salolonga. Ia mawhai lava ona awai lava I le taimi lea. O le day 3 al team 3. Ia la whapena ona awai Viola College. Ia mo I la tō umolo o nonofo la talata atu I utai I le alo lea I sa fotu la whai fusi. Ia whapena ona matapu ele. Ia mawhai ona awhiwhio I fo I le sessions le whai Viola College. O le day 4 a le team 3. Ia la whapena lo na wai mata ai Vave College o le a whai ale Faalauiloa a le team 3 lea mo whaasale le anga atua I mata ai Vave College. Ai whai le lako session e kalesia worship center I salolonga. O le si fo I kalesia o la whapena na whatinoi nei le session lea o AOG Iva. Mo I la tō umolo o lala I whaasale le anga ia o le sessions lea a foi. E mawhai o na whiwhia o mai foi ai. So maui o le o lala ia mo I tū malo o mai savai. A whapea o ma o no foi whaasale le anga tasi anga I le wha. E mawhai o na susu I foi mata ai vave po o le AOG Lango Worship Center salolonga. Ai a whapea lo e alala I le tuotani. Tele lava la session sia whai le tu malo lea. Samalai ulu e whakasa o lea o e whakasa whangamano o le e whakasa sasina ia aile ngata I lea. Ia wa o ngai tu malo umalo I e peo a mo college I tuotane ma le alofi o tawa. O le itua sau o papa sa tawa e whakasa ia ma le a Sau College. Ia whapena fo I la le sau sa lenga. Le ia il tatou sessions le whai le day 2 po le asolua au kuso. Le whatau tai e palauli sifo. Ia male e kalesia me tutisi whai lalo. O le ituma lo palauli sifo. Ia o le whai le sessions le asotolo au kuso. E whai palauli sifo college SALAUILOA. Ai whai le sessions le afiafi le e whakasa SALAUILOA. O palauli le fale au fiai sili satu paitea ma vaenga mai e palauli fale fa ia lea ia ia vaenga mai o lo fai session e Wesleyana College o lo yele session si palauli college le I palauli FAALA po vai to muli ele il kolisi le ia o lo yai fo le sessions le o fai I le ekalesia katoliko I FAALA. Ia pe o se tau whapula tui o vaenga o I tumalo o mo sala whai le o whionga mau. Ua kawa o mai I sessions o mai ia pe o na ato whaina mo whamoe moe le. Ma lo whaafitai sa unua vonti I o le naua mai mo whaafonga ma le tātou atunu. A tonu e maua se isi tātou wa vanua I staimi o iluma. Ona toe FAALAUILOA atu lea o no foanga. Ia o le a whaatino ai ia le FAALAUILOA lea le Samoa Matala I le motele se la whai wa o le te le taimi o le aso mua au kuso ia lea a mata whaanga solo ai ia le Polokalame lea
nei te ua fesili sesi whaapea po le ale session, o le session. Ia o le whaatalanoanga lea, o le Polokalame lea, o le FAALAUILOA lea i to tonu o maota o whaafeangainga, ma e ka le sia lea ua whaapea o na ato whaina. E whaatino ia tātou Polokalame ia, lea la e tālu sanga atu aifono ti malalato vaenga. Anga i umane i ai i nā, pe a whai o oe te lata i le tūmalo lea, i le maota lea o le whaafeangainga. Io inala le la fai lau tau Polokalame le fai lau tau whaatalanoanga tali ai so o se itu ai ngā fesili, so o se itu ai ngā whaasea, la o umai fua le vaenga le kaimi lea. Taimi leo le a fai au tau whaatalanoanga ia fiafi i maota o whaafeangainga. So o se itu ma lo lava ia o nau au tau whaafonga mai. To e whaamausali a tili atu i se taimi o iluma no foanga o le a whai a ia tātou Polokalame FAALAUILOA ia le motele sa la whai. Ia e manatu a whanati ia a tonu pe ia se si vahenga o e fia saunua ia le whaamainga ta noanga. Paula vaenga toi pia tulo fonga maui o le tūlanga lea e le susu i tatou no fuanga o le awhati noi nai ma tau te o le aso o le atu ina toi le tatou WhatsApp o le kako ad foi lea e FAALAUILOA atilia i ma whaapopula ai ia vaenga umala mo sa mo matala lea o le a whaalua atu le kako TV9 ia na tai lea o tatou tu AP foi i o lea o le a whapena lava ona fonga atu e whaamana matili tatou atunu no fuanga le awhai ai o aso ia ma awha pe te lata ai ia ona e susu i fo lea ai o le tūlanga mau e pe ona e ta ua tele o a lava ni fesili o le ona nofo matato atu nuu e whatatau le Facebook o a wala whaateko nosi o interneti o le avanoa ne o le amatau tau mawhai ngatai whapena ona tali atu i fesili si o tatou atu nuu. Lo whaafitai whaonga le leile tātou wanoa lea sa moai i lau mai mua ma lau whaafonga mai na o le tatalo atu lava se hawa noa tāua tele a wau tātou nei e pe e na ona tātou tala noa lava ia so umai nei mea o fiso ta inga tele vavave a whanti lunga o le Facebook, social media, so se tu ainga fiso ta inga. Ai o le to tele o i tātou ia ele o nofo sila fia ele ngata ina le o nofo sila fia iona a fianga o le au ngā ma le tāua a ona a fianga a o a fo i au wala i pui ai o le ngā luenga tōnu ale na a le FAALAUILOA le Samoa Mātala lea o le anga i atu i sala whai ai tali tōnu se taimi o iluma to e maua se isi o tātou a wanoa tātou to e wheloa i matala noa ia ma to e whaamanatu a tili atu i tātou atu nuu ia a tātou no foanga ma vaenga o sala whai o le a whaapea o na o atu i tātou vaenga FAALAUILOA nei le masina fou le masina o au kuso ia ai o le tātou Polokalame le nā ma le o le Samoa Mātala ma le sui o le vaenga e tali atu i whaalawelawe tutupu i lunga o penga te whaelangi po fisota inga te le vavave le sunga i a whanoti pa i Sakuma ia o le nei vaenga e ilalo o le matanga luenga o fisota inga ma whaamatalanga te konolosi ai se i au lia se taimi o iluma tātou toi whailoa ai mole taimi nei ia manuia tele le nei aso Samoa whaaso i fua ia ua te a apoli ma le sawalinga o le nei tausanga ua tātou au lia ma le alofa ma le anga lei o le sisiliesi ia Samoa o le nei vai taimi o le olanga le whaonga ina o le interneti ua avea ma awala fau ma whai ai una fesua tai ma ua avea ma awala o pisinisi ala manuia ma tinangi. Ai pei lava o le titania ma le saitu. Ua le lei ai fisota inga ma awala whapisinisi. Ai ua avea fu ma awala ua whaonga ina le ti a Apollo ma le fili. E la matia ai le nofu le lei. Ai maise le ola sa motu. Ua maita wina le whaonga ina o awala fisota inga. E whaatupu ai le vevesi ma le feita ngā. Ua le maua se file mo pule ngā nuku ma lalafanga. Una o nisi o le mamalu o le atunu. Ua la tau whaia le amiu. Ma ua tau le anga ina ai suafa o nuku ma lalafanga. O isi ua la tau whaonga ina. E whai ma au wala sawa ina ai whanau matamaita. Au isi ua whaonga ina e whai ai whainga whaasoli tu lafu. Whaapea o le ale a apa i ai le malusi o le malu. Ai maise ai, le tūlanga māsani o le
tūlāfono. Ma ua ea I se fingangalo I le malo I tauala atu I le matanga luenga o sotainga whaamtalanga whaaten kolosi le a whaia se pokalame FAALAUILOA. O le nei pokalame le a amata mai savai ma e whaatino ina mo kolisi umai sa la whai ma nisi o e ka lesia o lo lata ani ai mo mamalu o latu no le a fia iloa nei whainga ma auwala ina ia mauai nei au nanga ai o se auwala I saunga le mu. Pacific Island Forum members have a proud history of working collectively in response to events and issues that have challenged regional security, peace and stability in the past. The Pacific region's current geopolitical and geostrategic context underlines the need for an integrated and comprehensive security architecture, incorporating an expanded concept of security. A stable and resilient security environment provides the platform for achieving the region's sustainable development aspirations. O le sini autu sa mo wai ia mataala. Matu wai matai whaafea ngai whale tu wai sa o tamai tai whana ue ala mai o lo taa pele fili mo le tātou ngaluenga o le atau wau ina mō watu o na le tātou whaatala le I lo tātou wala awina pui lau nu e ka le sia aina ai maise le whanau o le nei FAALAUILOA o le amataina le aso mua au kuso se iau o le aso wha au kuso mo nisi whaamtalanga whaafsoatai wala au le lua ono tasi fitu po le fitu ono lua o tasi valu fitu.